Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kinong tray casual na kisnat beper jongka Meghalaya Energy Corporation Limited kiba hapo kshatri jongka MEECL Progressive Workers Union. Henne kasngi ka arpanyo trik unai wing kila pelong ya kejingeki da kejing shong klan mengor. Hakmat ka office trikam jongka nekatnat kabaran halum jing sha shilong. Kane kejingeki kadai hadian bakatnat MEECL kamsyam la ya kejubab hakabedai bat kimat jingdawa balabo da kane kaseng. Bat hakane keju kasngi hadian baka executive committee kala shong kerke banyakran halor kane kam kane kejelang kala shimru ya karai pan pelong sendan da kejing sange tray kaba klembo por lano ban sange nadu ka khatar terek jong benai no pra banwan. Presiden ke MEECL Progressive Workers Union uba manti plang lingdo kiri habai kan berkinong thok kobor ulong banak lang kaseng kala aipor khamman chwa ya kenikatnan bakan ajuba bakabedai bakajing dawa jongki kantop ya ka equal pay for equal work bat kiwi de handai namar kajing koman jongani katnan kala pelong yaki banyami pajba bat shemru dikila jingyaki ta kasni ni pelong ya kana kasit in demonstration kajing song kalai mangor dan pen I ya kadak jong kajing persa ya ka MEECL namar ba di krempat la banjubab ya ki niki demand ki jongi jadi ni demand jongi ki dan hangne si pautli di kata of demand de minta kasni ru akane ga sit in demonstration minta kasni mirasong isi kendiat por kembas katsan permanent dah kan isi ngila ya rai ban pelong ya ka sisbok indefinite strike nado kat arterik benai disembar arjakan yo dia kan ga rai jong isi ngila sngo ya ki barok ki member jian barok le manjur dan rasim da kwe garai barok ka union MP BDU MEECL Progressive Workers Union bangin pelong ya ka indefinite sisbok strike nado ka khat arterik kadai ka sngisuti gamut kitu ki baterai sebagai control room sebagai powerhouse kitu sedang nado khat ar kitu bat ki baterai sepo office kitu sedang nado khalai gamut ka khat arterik kadai ka sngi bangin sedang ya ka indefinite sisbok strike kabanukong ga jing ka demand jungi ka day na benta ka regularizations ban regularize ya kitu inong tray jong kan bisel ki baterai kum ki long belah kagabaar kadai bakin tray kam ya katu ga equal pay for equal work kabala bakin tray kam ya ka minimum wages kabana kaliang kala body department man kan riu benai kisah penmi ya ka notification ban PQ enhance ya katulak reina kaliang kan isel do minta krempat PQ kadang dia kata ru ngila bo an ke demand ke kidon kiwe demand jeng bagin yo ki casual leave ya ki provident fund ya ki ESR kiwe ki demand ke jeng raya kita ki demand jeng tang ke weru ngimpat yo jebab nak yang jongkat in Isel